Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Anya? Pudno ka na di magkabagayo, nanang? Pudno ka di? Anak, padib ka rin kumatipakinakim mo. Diyak kumakayat ng bagak yung kada ito'y ngam naskan ng bagak. Sumutlagayam nga nabayagan nga sangat o tawag ni John. Nairing pas nangagpeso, dito makatawan nga panang ituloy na panagbasa na. Para purchir na kuman. Em saan nga agtuloy pa yata. Adamatan nasikugan na. Ada girlfriend na, kahit kapag pa nagkuyog-kuyog na, nakaalantisikog, isuday kay. Nagsayangan. Nagsakit na nang. Nakasaksakit. Manong Nemi, nariknak at talaga nga nakasaksakit. Imbag na daniseni nga padak, nga DH, nga katrabahuan kami, ididua nga kabalay nga employer mi dito yung Hong Kong manong. Nga daiso na nga mga atibay kaniya. Ala, kastalat ibiyag, napahaya kinikapsat ko. Kasi inauna, inkarik katulungan kisuna. Ay, mahayag dito yung Hong Kong tapno. Naituloy na tipa nagbasa na. Duwala yung nga tawan. Nalpas nantim. Umuna nga tawan, kat may salang nga tawan, tinabati. Nakasikog. Nagsakit ninfa. Uy, sikatin ninfa, sikatin ni Seni. Ay, Seni, nagsakit, Seni, nagsakit. Hala, ustunan. Hanggang balik. Adaman ti boyfriend mo, mangliwliwakin ka. Kasano ko mga maliwliwanak ti boyfriend ko, kaya ti adayo, nabaati di Pilipinas. Kahit kung sawan, tawagam, ipagam ti problema, kahit bagbagaan na kamat. Manong name adak dito Hong Kong para itiya, panang tulong ko kumakin ni June, ti panagredwar na, tainto nagredwar kada trabaho nan, tulungan na kumamat di duapay, uno, adyan na kumamat. Taday nga rod, itinulagan mi, ag titindulong kami nga kakabsat. Datatang kaninanang, saan kami kabailan, nga pagbasaan, gabot nakapsot dan sa makitaltalon daing ni tatang manong. Biyang mi kumatag titinulong. Kinapudno na, at daidin, talong at tawon mi, iti panagayin ayat mi kini Ruben, a boyfriend ko. Nga manen, ibaga na idi, manong nemi, nga dan mapasamak ka na kami, ngam sinalmat matak ti dayaw ko. Numanen kahit na idi, manong nemi, nga kasar kami, ngam saan. Kaya po marigatan di parents ko, mangituloy, amang paadal, iti kapsat ko nga ni Ruben. Abag isumat idi, manong nemi, nga tawagan na, ti textmate ko, nga ni Seni, nga agkasapulan, digiti employer na ti kaduwana, ket siyak ten recommender na. Napintas na ito na gundaway ko nak. Isot ka po nang inaccept ko. Idi kayat apulubusan manunemi ti boyfriend ko ni Ruben. Kinapudno na. Pinagpili-pili na. No isuna, tapno agkasar kamin, wenno tikapsat ko, tapno dikastakit ituloy ko lahing taga-abroad. Siyempre manong, kapsat la tikapsat. Nga dahito tigapunan no apay nga pinilik tikapsat ko. Nagabrudak na rod manong. Ket ko na kayanayat ko nga agur-uray isuna. Kung naman tikapsat ko manong nemi, nga ipasnek na ti agbasa. Tapno saan nga masayang, nagiri paw-paw-it ko ken kuwana. Nga manyangar ita. Kasi maten tinapasamak manong. Saan maten nga agbasa kapsat ko, gabot at namaten na sikugan na. Nakasikog isuna.
Manong nemi tawag ak kumanti kaya nayat ko idiredi agon daway ngem agriring ti cellphone ko. Ni John manong nemi ti mismo nga tumutawag. Sinong batak? Hello manang, sorry. Sorry manang, sorry. Sorry manang, sorry. John, apahunay ka matanaling ko. Di mo lapin ang panunot. Di mo malapin ang panunot tadong arigat ko. Isungar nga susuryak manan. Sorry. Kaya oray man anyat araramidam, anyat ibagbagam. Oray anyamat ibagbagakin ka. Pagsawsawang ka man, uno anyat dita. May babawi pa nga ron, tinalpasa ka na pasamak. Kaya dapat ibagak manang. Pagiganda naglatan. Tapno maming pinsan, panangawat mo ti kinapud. Ano rita? Ni Manong Ruben, nga boyfriend mo. Agpadpada kami. Ano tikat mo son? Agpadpada kami nga, ada nasikugan na. Kanya! Hanggang angaw kasta, John! Hanggang angaw kasta! Agkalma ka lang. Agkalma ka lang, nimfa. Sige, apay, agpadpada da. Ano nga agpadpada da? Tikabsat ko nga pagbasbasa ken ti boyfriend ko nga mga oray kanya agpadpada da. Agpadpada da kanya. Agpadpada da nga nakasikong. Kay nangigan, papagayam ket sumagmanulay nga paset, di pagkasaritaan ni Ninfa iti Ilocos Norte. Nga dito ti may kadwa, nga lagip ti palabas, nga naglaon ti success story, ngayon tayo iti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Oktobre, iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kendi program at nga lagip tinapalabas dito Action Radio DCJC Lawag. Papagayam. Nga dito ang programa, mangmanggan nyo ti 12:30 king ka na talas 2, in kay tumangigan ti pakabuklan dito yung pakasalita ni Ninfa. Kasano, nga makuna, nga success story, idin tagpadpada da. Ti kabsat na pagbasbasahin na, kaya boyfriend na, nagpadpalad na nga nakasigog. At danto sa baling to nga tanga ayat, nga dumteng kuha na, to make it success, iti biyag na. Padaanan nyo papagan. I-share kung tumitlaeng, dito nga pakasalitaan, dito yung page ni paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Nga pagbuybuyain nyo ita. Kaya noon ta kayo, agbibuya, pakishare, pakilike, kaya no, mabuyan to retoy, into no, hanan nga live, buyain nyo, i-share nyo, i-like nyo. No, kas pagarikan tasang kay pa nakapalo, ito yung page ni paring Ray, agpalo kay kuma. Kaya dito yung video, kaya may upload ton, ito yung YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kaya ag-subscribe kay kuma. Papagayam. Okay ba? Okay. Kaya siyempre, kahit kung ipalagip, kada kita nagsuraten nga dagiti premium agur-uray ka na kayo itilagip tinapalabas papagayam. Manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz, host tilagip tinapalabas, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, 50,000 pesos ti awatan, ti grand winner. At daan tayon iti 9th grand finalist, duwalaengen, para October ken November. Kaya papagayam, tapno adda mangbukel iti 11 grand finalist. The first runner-up umawat iti 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Imagine, nagdarak ka na premium. So, nagsurat kayo, kung kumaangin nagsurat kayo, itan, may schedule ton para next year. Kabot na kompleton papagayam. Dagi di surat nga nagasagana nga ibasa tayo.
Mani po di tangal daw, aging gana iti tapos di November. Sa tayton i-replay di kiti grand finalist tayo, sa tayto pilyen di kiti grand winners tayo, ket maangay to ti awarding ceremonies into ni December 16, 2025, iti Action Radio DCJ Silawag, lakip tinapalabas live, nga dayto ket mayroon na nga birthday, dito main sponsor tayo, nga rin ni Reynaldo Ray Fiesta. Advance, happy birthday king ka, Ray. Okay ba? So karagidi amin ngagbubuya, happy watching, ket enti man alan dito gundaway nga mga acknowledge kadagitay ag-share, ag-like, kan kanakanay mangbubuya. Ito'y video tayo nga may upload iti page ni Paring Ray ken YouTube channel na. Kas kin Erlinda Estabilio ti Hawaii, ni Mr. Aurelio Piesta Jr. ti Hawaii, Norilin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Harmless Pascua iti San Nicolas, ni Dumingsil Adurada iti Paris, France, ni Opelia Wagawisan, ti Napaharit iti Montreal, Quebec, iti Canada. Ni Mary Jane Guzman iti Lawag City, Fer Agucos Bacani iti Manila, Josephine Stango, ni Tessie Serrano iti Macau, China, ni Nena Patricio iti Kalayab Lawag, ni John Villanueva iti Vintar, Feli Caser iti Barangay 31 Kalingaan, Lawag City, ni Ami Acoba iti Simi Valley, iti California, Elsie Marcos iti Canada, Lilibet Cariaga iti Luna, Apayaw, ni Larry Bumanglag, kastamat ang ganing Bibian Natividad, iti Abulug, Cagayan. Mamagay aging gayet sa balin tumanin nga video ngentay kagkakadwa. Okay, dahil pagayam nyo ni Manong nyo Anemi. Thank you for watching.